Nagaland News Ma Nsa hai manaja klum delei. Sunday ji skui komchang najang kai kan namai ge Dimapur ge gari accident temna hang chom me chai di delei. Chai di bende penui gyara hang ge hall wedding hall tele ga luze penui kime wang dai ge nam pu ki ne gari kanan thauze hang chom me chai di delei je sale. Zai chi driver kana ja zau kam ne bem ro dei luze gari kakrai le. Karnataka ge mina hang kepe loan hang ge apply te gai beje bugo loan rejected ni bzigene bank je pane petrol ne zolu je mi kai ni dle kacharang kang sau je bank ge crore me runi be lakna miria runi dle je sale zai Uttar Pradesh UP ge kyuna ko na paine je zone te chani dle na paine je teres ke chpau banai zai ba megina zone twitter luze bang te hang luze water tank hadui kai be bunga to gai be tleze sale tingti du china poine ze zo ze kam la ge luze lura ka leze sale report chai season na poine chi zone water tank ge to gai bi zigine chai chi chek ti tleze report termine sa dle jina india ram ge CRPF Central Reserve Police Force me hang high school Zeme Nsa COVID-19 positive test te petlei the CRPF hang high school Zeme Nsa me chuna kem ge quarantine bamje self isolation te jalamile Rajasthan ge teacher hang ke ja student me hang nane class 11 student ko ja gang rape te chani delei bamje Jodhpur ge le police ne sa ja chi teacher do tui ludle kane mina hang na je chuna pe lamui re le je sale Singapore Health Minister Wang Ye Kung ka chepen saje Singapore ge 30% mina 2021 ge chai di mele na full vaccinated ko le je sale jai Singapore ge jina COVID-19 ne chai di be percent 30% ge chai di de le je sale US ke ra lang be te je jimna pe nung me chai dra be ge ka bak nung ne ten ring ta khai de le je re lang be te je dei re ge pig heart transplant tebe zimna ring petle nalang bate ze India ram go Omicron COVID-19 update pe sie ge dai dele India ram ge Omicron US kine perai lang ba rare Omicron variant COVID-19 ka chebe India ram he case ke chibe pe ge dai be hai me dai ze kai te set zai chuna Omicron COVID-19 positive case active bombe total 2750 zai idai di me 1711 zai India ram ge COVID-19 case ka chibe pa ga dai be 1,68,063 zai plan tingti go chakka mai dige 3,58,75,790 case zai India ram ge chuna active bombe COVID-19 go 8,21,446 zai idai di me 69,959 zai plan India ram ge idai di be 3,45,70,131 zai India ram ge COVID-19 ge ne chai di be plan te ze 4,84,213 na maigu marasam Zeme News ai ne saugai dele